kapiten Evangelis Margaritis. Broj 4 Lonis Gribolopoulos. Broj 6 Antonis Konjaris. Broj 9 Apollon Čohlatis. Broj 12 Ped Mekvaden. Broj 13 Nenad Miljenović. Broj 14 Andreas Gledanitis. Broj 16 Dimitris Karanogorković. Broj 18 Jordan Sajbert. Broj 20 Vecilios Papadopoulos. Broj 31 Zanis Peters. I broj 33 Kate Clinton. Trener je Solos Markopoulos. Ekipa naših šampiona, ekipa postizanja u sastavu. Broj 12, kapiten Novica.